Gasa iti biyak. Marik na akong tinapudot apulo iti angin Kaya't nasawan, dandani tayo na makasangpet iti laon yon. Excited ka na talaga, LJ. Itaak lang met ngami na makabakasyon. Idi pa ila plan-planwen tayo tiyag bakasyon. Wen, idi pa'y. Ngem kapot ta nagpandemya. Saan anatuloy? Bakit kita kong tibaybay? Asidig tayo na talaga. Ringam ni mamim. Tani, asidig tayon. Nakariingak. Inkidam ko lang na mabanugak amakangkangag iti tungtungan nyo nga agama. Idulin ko pa dito yung cellphone ko. Kaya't ko nga enjoy nga sightseeing. Mami, naragsak ti buridek ta amakadanon dito'y laon yun. Anya ko matinaragsak dito'y. Si kakit di mat. Nagado ti trabaho kanas ka nalagpasak iti opisina. Relax. Enjoyin tayo dito'y bakasyon tayo. Daddy, Mami, mapantayon to ag beach Kalpasan na, mapantayo jay karayan. Ag-picnic tayo ijay. Kayat mo ka di ang umisit ka, LJ. Urayan Usumot ita tinangisit. Saan ka di, Daddy? Pasensya kayon taporo lamas manipod iji karayaan dagita insaganak apang rabyan tayaw. Dagito'y katil iliwa kasi daan. Mayat gayam ngagpaiso ti agyan dito'y baryo, auntie. Mano, titawan na idinaw di kayo ang nagbakasyon ditaw. Mami, mano titawan ni LJ din? Agsursuro pa'y laang amag na idi Aywan, ni Manong kan manang na tidadakkel ide. Isuda ti mga awer ka ni LJ. Malagip ko pa'y. Ni Maki, aday je Singapore. Ni Mat Michelle, aday je Manila. Ay da, puro successful dagiti anak yu gaya man. Kat si kangay mo't LJ, anya ti kayat mong adalan a kurso. Computer, auntie. Dahit hapay matikunam. Puro computer di sang-sangwin na. Uray ijay balay. Iso nga itata nagbakasyon kami. Jack pailaan kaya tiyag cellphone ka nag-computer. Wan, LJ, enjoy am ti bakasyon. Ado dagiti rumbang nga aramidam dito'y baryaw. Awan pa'y mutlagayam tinagbaliwan dito'y baryo. Kas pa'y mutla iti sigod. Talaga akasta. Nabuntog ti asensoda dito'y baryo. Saan nakas kada tayo ijay syudad. Numabalin. Saan tayo nga ginana? Uray rabi agtrabaho tayo lata. No pampanunutak. Nasayat mutkit di tasimmurutak. Makainanaak gapo iti kinaado ti trabaho. Gusto ti kinunam mami. Agam, nakitam ka di yalimabas di ta kalsada. Ay tiyak nasiputan. Sino ka di? Ni Minda akasinsin ko. Si bibiyag pa'y matlagayam day ta kasinsin mo. Ako namlan asino amang tagtagibasit kan kay di. Wen nga rod, kunaday di amasakit. Kimita ka di dito'y ayanta. Saan ko anasiputan? Yakmanan mo, no kimita wano saan? Amunan sa nga datayo. Nalabit, nakita na jay lugan ang nakaparking ijeruar. Amang ano kasta. Amom, nagpariir man ti angin dito'y ruar. Ay, wan garod. Ay, wan gayam. Ayan nga tan ni LJ. Kuna naasahanan nga ag computer kan ag cellphone. Anya nga rod ti aramidin na dito'y baryo. Itilasod di makalawas a panagbakasyon tayo. Good morning, auntie. Nagsapa ka mo't na nagrieng, LJ. Aglutluto akpay lang iti pamigat tayaw. Kaya't ko kumati mapanag-jogging. Tapno mapasyar ko da ito'y lugar yo. Mapan ka Simentadon ti dalan dito.
Saan akas ide akabat-bataw? Asidag ka diti karayan ditoy, anti? Aywan, magnakalaang dito'y laod. Sumalpot kanto ni Karayan. Mapanak man, anti. Inalak da ito'y kamerak, tapno makapikturak. Manya nga iti picture mi Karayan. Sige, anti, mapanakon. Ay katagkapi ka pa'y Saanin, anti? Nabanlugak ang nag-jogging ha. Nagrigat gam no awan kadwa makasarsaritam nag-jogging. Ha? Bubunmet gayam da ito nakaluban dito iti aglatlati agal ba? Anya tikit kita dito eh. Ha? Kit-kita klaang da ito bubon? Nabayagin da ita dita. Saan mingos usaren? Makabasol kami kano na usaren mi. Ha? Taapay makabasol kayo? Atidog nga istorya. Asino ka kadi? Itaka lang ang makita dito'y baryo mi Siyak ni LJ. Nagbakasyon kami lang kadag itinaganak ko. Ha? Sa dino ti balayo? Di talang. Jeda na balay. Ha? Antim ni Auntie Marga? Wen, antik. Kabsat ni Dadik. Antik mat. Talaga? Kaya't mo asawen? Agkabagyan ta? Nanang ko ni Minda. Kasta ka di? Agjagjaging kansa. Wen, mapanak ije karayan. Mapanak mo't lang dita. Makitam ka di daytoy. Anya day ta? Pagtiliw-tilamos daytoy. Ikat ti awag na daytoy. Uy, kaya't ko akitaan no kasano ti panagtiliw iti lames. Mabalin ka diya sumurutaken ka? Win umay ka. Awanan, santan ang mauray ni LJ nga agawid lakay. Iso ang mapantan ni Jay Ili. Awagak ko ma. Ngam nalagip ko nga imbati na gayam ti cellphone na. Saan mat adelikado dito ay para kan ko Bayam, tapno ag-explore. Tapno addanto mat istoryaan na kadagiti gagayam na. Naglaing kang agtiliw iti lames. Nagadun tinatiliw mo. Dituyak adim makal. Mangalap ididay di tatang ko. Kita man, nagnisitak. Kumparaking ka nakapudpo daw. Sa anak namin ama ininitan iti syudad. Agis eskwela ka? Wen, si Kangay. Saan ko analpas iti high school? Natay nga ni tatang ko idi. Iso napilitan nak asumardeng. Tapno tulungak ni nanang ko nga agmula iti tabako. Kastagayam. Marigrigat kami lang, LJ. Kuna ni nanang, baknang dagiti kakabagyan mi. Da kami lang ti marigrigat. Agpada ngamin anapintas ti trabaho da mami kan daddy. Lugan nyo gayam di nakaparada iji kalsada? Da kayo di kabagyan mi abaknang? Apay ako na makabasol kayo. Nuusarin nyo jay bubon. Wen. Dayta ti kanayon nga ibagbaga ni nanang. Ung tanak nulukatak day jay. Saan mi kanu ngamin adaga jay ayan day jay abubon. Idarom da kami kanu no bumaddag kami ijay. Apay asimardeng kamag na Mario. Asidag ta ni jay balay. Mabainak nga umay di tabalayo. Apay amabain ka. Umay kakit din. Kinunambat nga kasinsinta saan ka di? Wen. Kuna ni nanang. Umay kan. Katawanan ni LJ ni Mario. Saan ka di? Wan, agkatawanan da, ngam saan da nga agam amo. Tay tinaudi nga imay kayaw. Nagaapa kayon kadaminda. Ita, nagkitan de LJ ken Mario. Nabayag mo't kat apanawan na saan kami anagtong-tong-tong kaniminda. Agsinsinnabat kami, ngam saan kami nga agpimpinnan sen. Kasta ka di? Nabayag mo ta panawon tintay pa nagkukontra. Jak mat ipalubos nga usaron da dayta bubaon. Dagayo dayta, anak ay patakderan dayta bubaon. Jak ipalubos, uray no nagpakpaka si daydi kanyak. No usaron da, amang ano tagikwaandan. Saan tayo mat basta-basta itid dayta apasat ti dagayo kadakwada? Saan ka day? Kumusta ni nanang mo, Mario? Nasaya at mutlata, auntie. Adalangin iji balay ni nanang. Saanin ang makatrabaho?
Apayasaan? Nakapsot ti baginan, anti. Siyak lang ti agmulmula iti tabako. Marigatanak, tawan danom apagsibog ko. Kasta ka di. Saan kanumot ang mabalin alokatan dayjay abubon? Tamakabasol kami kano. Mangantayon, Mario! Umaykan! Mami, mangantayon! Agawi daksan, LJ. Ay saan? Mangan ka pa'y ditoy. Maragsakan kami. Tagsasago tayo amangan. Anya lang ti maibagadakan ka nagita at tao, tanapan ka pa'y gayam na kipangan iji balayda. Apay nga gungit ka, nanang. Gapo ta kaapa tayo ida. Kaapa tayo ida? Idinto ta kasinsin tayo ida. Kakabagyan tayo ida, nanang. Agom na kita pamilya. Ha? Ay maturog kan, agsibog kay tun bigat iti mulam. Ano sam ti sumakdo iji adayo, no kayat mo nga agbiag dagiti mulam. Wen, nanang. Kandi mo padpadasan alokatan kan sumaklo dita bubawn. Ure asidag dita mulam. No di mo kaya ti makabasbasol. Mario, agsakdo ka? Wen, LJ. Si bugak jay mulak at tabako. Sa dino ti pagsakdo am? Ijay Adayo Kaabay mo lang arudan da ito'y bubon. Dito ikan ngagsakdo. Ay, saan akayat ni nanang ko? Ong tanak. Ay wen, mapan kami ag-beach inton bigat. O may kaawisan. Kayat ko ti umay Ngaman niya. amangan noong tanak ni nanang ko. Saan na akayat nga umasidagak kada kayo? Kasta ka di? Wen, LJ. Naungit ni nanang ko ngamin. Adutin na ipunpun na sakit tinakam na. Nungay ipakada ka. Ay, saanan, LJ? Amangan no oray si ka. Kit mairaman ang maong tan na. Sige, ituloy kong tiagsakdo. Mapantayo agbitsin tun bigat. Ngam kasla saan kamot ang naragsak. Saan ka di akas to'y tikayat mo? Dad, aw-awisak ni Mario. Ngam di na kayat tagungat ka no ni nanang na. Saan mo apilitan no saan na kayat? Ada ka di gura yung agkakabagyan? Ha? Kwa? Nabayagan day ta. Apay asan yung nga urnusan, tadda tayon ditoy. Agsasarita kayo kumadad. LJ, saan mo ang maawatan ti amin? Dagat ipagriririan nyo saan ka di? Day tayan ti bubon a nabayagan asan a maus-usar? Saan arumbang agsauka iti kasta? Ta saan mo nga ammo ti poon ken gapuna? Komplikado ti sitwasyon. Apay apagbalinan nyo a komplikado. No mabalin nyo mat nga aramidan a simple laang, dad. An-anwan nyo pa'y day ta adaga. Ket nanamay mat ti biyag tayo ijay syudad. Ni Mario, agrigrigat da ditoy. Day ta abubon ti kasapulan da, tapno agbiag da. Inikanak iti pagpampanunutak ni LJ, mami. Nabayag ngaminan day taariri iti pamilya tayo. Kaya't ko mga iti dayto ya panagbakasyon tayo. Ket maornosen ti amin. May subli ti sigod anapintas, alindangan tayo nga kakabagyan. Apay di mo kasarita ni Marka. Dahit ti pampanunutek nga aramidan. Wen lakay. Panawanan tapno malpas dagita saan a panagkikinawatan. Urnusen tayon ti amin. Anya, idunitsulangan kadakwada day tadagayaw. Oen Marga, tapno saan laeng adamin dati agnumar. No diket dagiti amin nga agbangbangkag ditoy. Ay, nagbayag abinan bantayak day ta. Imparit ko pa'y amin ang lumamas dita, adisaw. Taplano da pa'y tagaramin iti kalsada dita. Apay ngamin nga iparit mo. Bayam amaramid ti kalsada dita. Tapno pagnaan dagiti tattao. Ay, sabagay. Da kayo ti akin ko kwa iti day ta.
Kaya't ko akasarita ni Minda. Di nakibaon ang mapan makisarita kun kuana. Diyak aramidon dayta. Nabayag apanawan ang nagginginura kami. Ita, siyak laang ti kayat mga umasidag. Siya kung timapan no di mo kayat. Ayabak ni LJ akadwak. LJ, si kamot gayam. Nasayatan na kaumay kayo kun ni dadim dito'y balay. Wen Mario, inawis nak ni daddy nga umay dito'y balayo. Kumusta, Minda? Apay nga imay ka dito'y balay. Mabalin ka di, ti Sumra. Nakurapay kami laang. Kat kababay na pastor kanda ka dito'y balay, bay. Sumrek kayo, LJ. Sumraktan daddy. Ay, saan kayo arumbang nga dito'y? Agum kayo a pamilya. Da kayo ti makagapo no apay anatay nila kay ko. Da kayo ti makagapo no apay nga grigriga ti biyag mi ita. Arakupan ka, Minda. Kan dumawatak iti-dispensar ken ka. Pagkawanan na kami kadagiti ado ang nagbasulan mi ken ka. Amumi nga ado dagiti basol mi. Ket panawanan, tapno lipatan tayo dagiti sakit tinakaw. Imay kami ditoy amakikapya. Naglaing kagayam nga agbasketball, LJ. Jak amo ang nalaingak gam nga basketball Dito'y kulangan na diskubre. No amumla ko ba nga eskwilaan kan balay lang ti ayan ko. Imbaga ni nanang ko, nga agiskwila akmet kanon. Nasayat no kasta. Mekaniko ti kayat kung alain na kurso. Kukwami ka nung aminin day tadaga, nga ayan ti bubon. Indunar gayam ni dadim. Naragsak ka din Mario? Ayaw na, nakaragragsakak. Nawadwaden ti danom nga usarin mi nga agbangkag. Uray dagiti ka aroba, naragsak damutten. Nudumteng ti panungpalan, saan ang maitugot ti anyaman a kinabaknang dito'y rabaw ti daga. Nasayat at tumulong kadagiti agkasapulan. Veno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, itibiyag, insurat, para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay.